hano rero nubwo muhabona tuhafite ibibanza by'ubuntu, ibibanza hano ni ubuntu, ni amafaranga dusaba. ushaka ikibanza hano twaguha nomero uhamagaraho ku buntu. Murakoze cyane. Bite byawe weho? Hano ndi gutanga itangazo ko dufite ibibanza by'ubuntu, nta giciro usabwa, ni ukuza hano tugakorera ikibanza gusa. Ikibanza ni ubuntu. Urumva ugikeneye? Ikibanza uragishaka? Ni ubuntu, usabwa kubwira n'abantu benshi babishaka hano. Ikibanza ni ubuntu. Ikibanza kirahari, ntwari kuko mugo niho wakibonye niho ugishaka. Biriya byose ni ibibanza. Byose wahise n'ikihe? Wakunze iki? None niba dutanga umugabane. Umugabane hano ni njyewe shefu waho, icyo ushaka nabigufashamo. Wazaza kugitora ejo. Ejo? Hapo ubu ngubu ubwo wageze ntabwo kuhava byashoboka. Wiki? Urataha ukibonye. Urataha ubonye ikibanza. Kibona ute? Ikibanza wakibonye guta ubu ngubu ntibishoboka. Akuse kari bya ibiceri. Amafaranga nayo ndayaguha ntugire ikibazo. Noneho sasa rero ukuntu bimeze, komanga aho ngaho ngufungurire winjire mu kibanza cyawe. Urasanga urifuza amafaranga angana ute? 700. Uzayamaza iki? Naguramo ibiraya. Aho ngaho ni sawa. Hari aho ubizi bya make? Ubizi hagana he? Kwa Musigende? Cya cyane cya Musigende cyarakuze, gisigaye kibitanga. Kiriya nanjye naracyemeraga wa kintu. None se bayindaje sawa, naribi umanguke.